we ayo 2432 abebio the Asante hene ena we eye IGP tete ye wono IGP wadawma asema ye katro tie ne police fo nyina mo hye ne nson 24 Asante hene wa ya Asante mawura na babia na no bokoto bia na ye ne dia oman no mu mra nyina agitum ye ne wo kasa intelligence aye peke ne say abrante ye friend Farouk a wote sampa a doma hina jima badu akoda no a wode ni din samfon no wako court ni case wo Kumasi High Court amra court a wo kire say ono onye safe e wo Kumasi now agenda ne say omo hyehyem mnantie no makodi bone akọ attack amanfo okwan e wo fin so area ho na omo beka say omo ba Kumasi e no bi attack wo IGP we are telling you so one boys sa suban we akoso ache na this time around yani eda ho obia no attack obia wo Kumasi se koba ne se boy we administration in some to sampa now police administration mo to wo hwe a enye fe mu wie so no mo Asante hene ho na mo kotokoto now intelligence ya African no ya mamu lead say obia no a attack obia na mom sa boy ya Sarmodua no oni sa terrible boys no criminals na gu sampa ho no and they didn't cross yourself. Now they are planning say, on be attack any power a come said the Bay Mumba Kumasi court no face justice. Now we are telling the police say, pay attention. Kumasi, Ubia no be attack Ubia, we live in peace. Alright, I was your for so this is the video Yenya Bema no the abetu eja. Enti no said ye walk no say wum say enim no. Ye say a brain krabia na ebekire. Na nye wanwa fi se said o musiki kakeka wo monsem na o modadan wo mo ho eye niema no de enye wanwa say o mbetumi ayesa na quickly no ma menko me ankasa ma de nyina sampa de chepon ya na sama jafro no ankasa no fa sinimpon na ye nko twetwe nkomo kakra emfa emfi honom said say ne yate omo so eje ne say papa me mo kwa ADUMASA TV so de ye titinie minim say video no wa hu bi wada ma say mi mo je ne say that's minia me fa kwanya we so no ma chia Asante man ene sampa man ene matifo no ma hwefo nyina asema obi say de nipa wo ye badwen ba sabio nipa wo ye badwen ba bia no o te sa asem we a obefa de say mogu plan work ma planning. Okay. Oma planning. So maybe this as a drama. Na omudi agu Asante man hu fin. Ene ba no mo person ba court na court yi asem ni free hono no. Na omudi agu asem ni hu fin. Okay. Enya no kre. Enya no kre. Enya no kre. Womo say omo ba omo ankasa be course chaos bi between themselves na akoye to say omo ba for a contempt hearing no and na akwakoba say asantifo bi do omo nsa akeka wonom and na make no me say chima e course yi na plan no ma sheda plan yeah na Asante my youth yes the fear hofo okay the hemfo two year for okay the tio mu said and you the first time ABC what you say Asante Asante ji obia pelso na bana omo bano mum yen bi say ho first of all say boni baina Farouk Sarmodua why Asante man say wo ba court wa 27th Asante man be hia no man ni bibi mum ye be say ho boni ba na waye boni ba na Farouk wo dia ya Asante fo ana Asante fo say da wo ba court no ye be ni bibi wadaroma last sitting here course ya amba so no BBC wo ho ana BBLC Farouk wa court wa ba obia fa ne san Canada said oba onye ohene but otumi de chinye e be see the whole
Eba court. I court premises for them. Jack base somebody at the other. Obia cafe. Nene. A dear Nessia. Farouk say. When you say Kumasi. When you miss a home. Okay. Obenza for your bunube. Yankana sem. Sir. When you miss a home. A dear why I and or no to me Kumasi. Kumasi said you go school. Me share the restaurant there 3 times. Really? Any shades or no home physical and you will name me. So when we are social media, everyone say, oh, yes, boy, be say 1 year. Ah, na monya abusuafo na oni wo. Oh, sir. Menene nya abusia. Almost said you do be see the woman na be see press. And I mean no. Ono na be chechire sampa kru. Swati ase. Sir. Menene abusia. Menene no abusia bia. Menene Farouk mbo abusia. Swati na se. Aye. Aha. Oh, I told you say was a day and then on ma court when you say good master. And dear Sam, yeah, Bisano, or no, I'm not bonting. Bonnie Ben would dear dear you. Yet you didn't say, oh dear Bonnie view. What was sampa hono? Manu almost so enya minti me hwase bia ntokwa bia ba like manya bibisa wo montem ya ntiama ebe obesu. Mo akontokwa bi mo bibiasi. So assembly see. Omoa na sabi. Omo de tuni ehye omo nsa so maban e na aba. Okay. Sabi omo tue to hye yabusuafo e bi so se omo japade ekum ni panyina aban kan omo hwe. Okay. Omo yo kwanta ka bensem. Na dey na wo be Kumasi musuru. Kumasi so we first time a wo ba. What be different? Court wa ba. Obi afa ne sanka oda. Omo rentida. Uti rentida. Etena ene wo be Kumasi usuru. Unye say Kumasi. Unye mbisa ye ho. If you know what the money be na ni. Na wa ma so bu ka dem jina So ba obeli bibi. That me share the boss say womla 27th womla. Obia ni hono ma obia ni bibia. Said ye na first no ba na o de chenye besi ni ho so ye say we yo hene ni ade no. Ye ni time ma no. Ye ni time ma no. Omla na ye ya ni ntiye. Ye ya ni ntiye. Okay. So mo ba. Offense kula mo hono baby. Sir. Say e kwa e fa so be Kumasi de bebre. Bebre. Obet mi apa penchi techiman. What offense no aba. Okay. Esu atre. Ye friend say be chemo ne yi touch no be pie mo ha. Yeah. Obi anya no hwe. Nembo ma dwino ma fa say omo pese omo plan na omo de Asante colors and Talia t-shirts ya baby. As I say omo mrantie ne bi na omo wa be keti sa chaos ne de. Omo nyai. Okay. Ya let aban police for IGP ya ka kire no media for da omo flow ma ba de be monitor omo obi obeye sa adini bia no ye be che no ne de na ma IGP se ni palo fi Kumasi oya Asante youth oya Asante o hini bia obeye sa adini bia no ye be che no ne de na ma ban sa ban ni ngili Mo. Until are you ready? Mo you ready? 27th no. 27 to be court here ready. Na kwaba says wa me. Ose. 27 for no ujidi so beba wa me and be cancel for free. Amadi ana court ni ni wasem. Okay. Ni asem. Okay. Court ni wasem. Isa asem no court Ghana mra eni ni ogina. Eno no so no wasua Ghana mra sebi. Wo se wo ye lawyer. Na lawyer oni mu mra. Ah? Lawyer oni mu mra. Asense be. My gentleman tia so. Didn't you make us woni mu mra no? So woni mu mra pa no the Ghana mra di so the Ghana mra be yi adwuma enka dey na what say ya gazette na na sampa jafla no. Ah,
Saturday na me se ka boy no ko fa ne ho adwen. But enam ne mpanyim fo no mu di na chi no no mu ye ne yodium na enkola adwen se bi wo ya akola pa o. Se bi wonya adwuma da oni bank account. Ai adwuma wa ye chia ne pay ekogum. Enfo ya akola no mu dada na. Eti so obi a oso osia mra no ni mu mra enka day na ye gazette na na sama jafla no enka Saturday na le so nkofa no ho ade se ade no enya ye ka eti binjai na se na mra ne chi echire na ye gazette na wie ye no ade abo yi be ye bia just ensmo be ka bia ade tia Ghana mra ensmo be ka bia tia Ghana mra etu trusem onene nkrofo se bia omudi na chi enye na ni nyina no nkrofo bi kasa omo se o saade we die ebeye aban bi taa o machi and yes of course me regional minister and interior minister and the minister of chieftaincy omo na minim se omo taa na chi omo na minim se omo taa na chi na German North District chief executive omo na minim se omo taa Farouk na chi and omo yes ane ma no okru mo no enye fine enye sabi odi wa asem ko court wedi etia ya gazette da nai still de wo ya na wo ye and the regional minister to region honum wa ya nhwe ha unipa di bone a no wa ya ne kataso mu aso no wa ya nhwe ha no wa edin na obo di semone no omunam krom honum emra sho bonsa enema mfata na me pese be bisa regional minister atemba akopɛ ofise ne tumi na wodi no obedi akaso saa kopese wi asebe sa ya na Debbie se wonni enkaso saa ene wonfa ne ho adwen na se dachi bi se minister no ye yini firo na tumi na mehye ne se bi mu a wono to abetimi anante bona half honum bono mamu ono ko abetimi anante abra police ne bodyguard bi anka no obetimi nipa wadi omo bonne nipa wadi omo awu nipa omo akuku omu obetimi anante bono ono nko ase ono nko anante bono yes o mada ono da ne tie obetimi okay ho emre ye ninkaso okay emre ye ninkaso mo emre ye ninkaso Debbie da na sadie nantwie ne podua anka ne tono sanse na konfo enka ne sem da biara da ewia so gye bone anu adwe papa o gye papa anu adwe bone mo sadie o te so no obi na twi so no so betena aso sanity enti o hwe bibi ye oni no kre na no kre ni nanim okay enkotopo na wo chane esa na wo cha no wo no na ye no ho me na nya me no ye me enye na na sampa jafla no ye no enye pono mai no ye no wo ye wo no ankasa ne ho wo ye wo no ankasa ne ho German North District chief executive wo no so saa na saa message bi koma no emre ye ninkaso more try to report issues some of them man penning for the police command near the day ya mama kwan and I said omu ye ntino mo tempting po some of them issue bi ko jawo mo na Ghana hanum se bi famu le ni yenu am mo tia ma no nyina nim ensema ekoso bunuman honom kan bunuman ko na Ghana bunuman ko towe Ghana government ultimate control bunuman oma payin ultimate control bunuman community o dia kwaso na ahomete omo bolding oma payin ono party omo bom din na me ana bibia anya me ya me ana me apanyin kino asiedu nkatia ofri sekwa ya santeman
na saa asɛm ya na mempɛ sɛ mɛkae amanfoɔ yɛ a ɛwɔ sɛ kwa saa asɛm wei nyinaa he no ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ president o ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ president na party no deɛ ɛkɔ so no mo building yie deɛ okay after President Mahama mo party no ebe build yie mo sorry o mo a mo pe president edi after John Mahama NDC no mo sorry na mo hwe yie me nye party sem me politics me mpe politics okay me mpe politics but the bia no kweda no mo me mfanto sanity ye busuafo no se ye ka sampa NDC a ye busuafo asom NDC papa me bra baako bra Augustine on any of secretary me say wasom party ni sa eduru bi nkomo man DC and amanfo wo ho a na yamfa ma no and e de koma ma me bia no mfi krum ho no on fi German no chese on fi bono and e de ma sa ma me no and me bra ye ho ni nyina echi me bra som party na up to now or that som party no and me amabusia panyini Nana Abu Silibo ono akwa waka won videos ni biom no ya communicator as a pen voice a wako tena radio so watra radio so akasa campaign ama NDC a bebrebe kwa eya den na ele Sarmodua mo ne se omo ye NDC fo omo pa omo ban aba na omo ye yakayaka de na mo beka yi nipa ba ko achi ahomete kesa mo ye no ahomete metima bo nkrofo bi di omo Sarmodua ebusuani mu omo so mo ye NPP fo mpanyimfo ne bi up to now omo ye NPP fo eno nso so ewia fon ensati anyepe sa obia ne choice obia ne di ope eti o man pani e man nye se yese Sarmodua mo na ye NDC fo Sarmodua mo ye NDC fo NPP fo wom na jafra busuan fo mo ye NPP fo no NDC fo wom ama chira wom o ma no mo ye NDC mpanyimfo a sela o mo da so mo ID kasa o ba o mo be yi a chira o ai some the party some dey bad abey mi so yo but me kai president bi Nyankopon fa ne kransie yera Jerry John Lawrence na pencil yera Kufuor pencil yera atamisa pencil me say in some say ye who be da yera Kufuor do pencil ye who be da adan na ene yera Mahama wa pencil party semni ahensem abedi afrana say Ghana for etete yentem ewia so we of onsa no ahwe wonsa o no kwasem ewia so we of onsa ahwe wonsa cause of onsa no ne nsanso eye enum uso de eye enum emne ye ninka so se da abre ye wura kan no ene ye wo echina etimi ye wo baby na sa anya wo de didi wo nkrofo a o tenchen a sen na obeka obi entiti nyina equal say nipa baako all right but the emra betia no emra ne ni because o man na ye chechire no ye chechire akoye ni bia chechire nko ye chi baby esa na ye twa nyina ye twa ja enchirima ye twa ede ja enchirima esa mi won ma ho me trust din na me dwen ho aya na enye cause the AC ne nyina no ye twa to mo e abakosam o the because o man panyi bia penso say enye se bebo din ye true story a enye afa won say what penso dey see ye e bia o man panyi mama na penso na bunu ahensam ebe say bunu etete bunu ntem bunu ni asante ne yentesa ebe tete bunu ni asante ntem enye mesra no onfa ne nancy form na de sefata bia no Ghana mra no o ma ne nya adwuma na ese wonam a esema wotete no eya na eya ebiso ope ye wura say tu asem but eya ni so sana manfo ka o
Sana manfo ka. Na said the course no the sana nipa adwen be. Bebre nipa do na. Yeah. So, omanpanyi de, on po tumfo asem, omanpanyi de on po tumfo asem, ohun tumfo aso penasem underground. Na wo just enye once sana adwen. No man no, yemfo odo. Enche chiro man ni yenko anim. Na hensam ne de amanyofo beto ahensam. Amamre ni amane. Amanyofo beto yi. Wotimi se sane da biara da e mane nye da. Mi mamamre betima se sama mamre. Baby. Mamamre no amanyosam beto mamamre. Sana tie. Dan wodi wamanyosam ebe se sama mamre ni mamane. Sana tie. Kimi nye yi. Oh, it's in the one, to be frankly speaking, young penny for almost you. Almost here, no more than you may be diagro. May say, Missa, but as an able Obanyanza for near Obajimi for. It is a Missana, me who's asked me making now. Obeka so we diaclano and penisum, and we say, any there be any minimum. No crap, Pana mecano. I say ever thought that one day, but sorry as Ghana say NSC. Cause a sewer man penny weapons were no better history. Yeah. Sabi Kwame Nkrumah was independent ma Ghana. The history not pencil your train, you read it. Buzia monomone, how munyina history or up to now. The history at the home. So what you say? Enti agina Sarmodua wone na bonfo no ebe be Kumasi ne de emwa e ka kire mu e ma mu nko kora so ma plan bibi a omun kan hu se omoto adadi omada pa no adadi bie adadi enti so bie sa ade se kukuru ye be hu se abonfo na ye den e planet ade ne ye ene ye be chi o mu nso ne ade o ma ban ene me gidi se asanteman youth asanteman ni bia no be sa ade ne da obi gina kejetia no odi asante atem ne ye ne sere obi gina Dubai no odi asante atem ne ye ne sere chese mi hu bi da ne sere na Sarmodua ya gayi asanteman ya chese no osuru na won person be Kumasi omla ope security 1,000 pra na e benya diama no abon ho ban edna bakot o mesa be bon ho ban edna konechi yo edia ubisa me a de minim eno no yo ani me ba kun ha ebrepem no mesan aba ho why yo enti o mo eso mo tie asem we bia no o mate police for ya ho adwuma ha sabi asanteman ahemfo nso so no o mo tu youth no efo se wo ba e mo obi court wo kra mo obi anko esemtwerefo nko atambia ye court esemtwerefo nko na eba ye hu ni pa foforo bia David me hu se mo obusuafo kwa na kira baby bia nya ready kra say o ja ni business abebo obi ta say chi say o be kan Sarmodua say o na say Asante bia no one ma why ready for that sure obi sabi obi akwa na juma that day no mate mame fa kunkun ha na ara na said the speed no spark no ara na bomb no esemo ya o esemo unim se no kweli ni na enko mo dado kra no na o mo de wadre sa argument asenya nkopon no o mu ya ten atemu ho sani na mu ya mo mpanimfo a mo de da mo da ya no a mo betwam no mo se mo kwakwa ko bu aten a kire nkopon na o kona se ne camera konkron no wo so ka de na wo ye nyina no yi kire se we no ka se ene ekwai de dia ofi se o kwa ho beto no na bi bronsa jima ma bi heavy ama ko wa no akwa me ahwe de dia obeko no wa no kwa koto jenim cause the way ni ano na nsem fata yo
yɛda ase paa ma yɛmfa wo nsi ha why Yes, yo abusua papa ɛna yɛte ne nka no